Kekenhun ki pharmacist ha ka arpu sautrik nailor kile kendo ek menteri ketanat ka kwat kekia ke Dr. Mizel Amperin Lingdo bat kerpat bat dawa na ke sorkar bantung bat pendap ye ki kam pharmacist ki bedang lait bat sa thli ha ki babun ki jaka sumar nongpang kum ha ki CHC PHC dispensary subdivisional hospital district hospital bat ha ki hospital sorkar ki bedon hanong ba shalok Habukren cikilap pathai kubor, hadin kejing kenduk bat kementeri, usamla Imos Jones Imle unong padiak tin ye kini kekenhun ulong, ha kejing kren bat kementeri kila lap ye kedau balai bekerduk kam katni ha kini gejela. Ulong kejing kerduk kam day namar kejing menteri kam ha ki pharmacist council kabadon ha kejela, dak bapentip bagani ke council keladon nadu usnem kat kendai spak kendai puar. Henry haduk menta 4 pentemai gidukot bat kinongkit kam jangka. Ulai itu baka menteri kalaong bakan sashim kia halor kini kamat batkan khot ye kren biang yi kinong ilam kini ke kenhun pharmacist ha kuai pat kejing elang ke ban salong. Tolong baik lengba kejing kerdu kam kerdu jam ha kabidi bat ki pharmacist. Dan kini kejing ye kerdu kam kerdu jam kapen long ini bangin nam syong keliti dengan mi syakmat dengan lemi syakmat pada ilap bah kibun ikam dari kam function bah labnong directly ke council jomka pharmacy council hangnya po kerja hab kajelah kerja bah kini kam impak yo ya final solution ke hadu menta kecing doa kejung ibu syakmat bah tunggu ibus kita kadu menta kejing kran syong lang biai bagi napok health department kejing kran bagi kran kibun ba buat makiru kim tip bah kim da wat kim da ai banyak bah sengi nomor ba kim dan kata imat ka responsibility limba kejing syong committee kejungi ila dawaru banbu no ka famous industry nang dapat and crew tung di pus haki subcenter PHC CHC kumagitan mentah pinkiu no iwi numbers but tung no shibun ki shushu ke drug inspector malaki district but kat hudu mentah tentang daingut ki drug inspector ko jela kejungi ki kat pagi district pada yang ada di Kartili district te kalong kabae iki bakin tray Nagilin juni video ka clear assurance bangin sa khot yang sebelum meeting yang prioritas ini da ai bun pan ke brief function magba sa khot yang ini sa meeting bangin skam magtang meeting mendangilai songlang nadu di kli juga council but hadu ki inspector juga hadu ki drug inspector but ki parlo pharmacist ba insa khot ni meeting sian dan nadu kat kendai spak kendai puar hadu mentam par renew ati nongkit kamru nilai keren mentam ba insa ya keren company alon ta mentah mana baca ada kali mana bahan adu mentang yang dayo ka clear information apa bahan kita arkunda engkai ka objektif jodong ni council kini ke council kini ke komplit lu dia ki ka background jona pharmacist baru khai nadu ka jingsna hadu nong sim yung gawai ban undi pat adu usna undi tapi yang ban pit yang tanga kajing long jingman yung gawai baru nadu ba nadu jing ha kadi kan ka discussion na para ko skit merpoint ni mindan gunu ka association niwan kun ki student ki bala ki pharmacist ki bala register de kadang-kadang agak proses menta bangin sa form na association